Baya, Indlalifa, Zabarum zum zum, Zabarum zaba, zum zum zaba, Zabarum zum zum, Cricket Papa, Indlalifa umfana kasana, isum umani, Zabarum zum zaba, ho, Zabarum dum dum dum, Indlalifa. Wo die Maske. Yeah, the Johnny put. Hey, put wami. Oh nga. Ay corona le ngutshele. This thing is real. How? I-COVID-19 kanti uhlala ngapi kade? Yazi ubaya bamthethe bona uba nje iCovid. Kunzima shem. Kunzima ngutshela mina wethu angazi ukuthi ngiyenzeni khona. Yebo phela. Alright. Asesabona ngapho. Ugqoka imask phela. Yeah, ugqoka imask. Alright. Show Baya bagithi. Hayi kafanga imfayani kanti lawo. Ngithe he just tested positive. Not of AIDS man when of COVID-19. Abamthethe khona bamuse ice collection center. Mana ngizakufuna late man. Guys, when sithi phela bengikhuluma labazalwane lapha sithi besithandazela omunye wethu njengoba engekho lathi. Qaleni ukusonta wena mzala. Ngiyaqala this week mzala. Guys, we must keep this amongst us guys. Afanele ngisiphaphe sihambe sitshela abantu. Abantu kumele bebekwazi baqalisa phela ukusibuza imibuzo nxa bembone ngekho phakathi kwethu khona. Kawuthini wena? Okay, mazona virus iririwe. Yabata umwe wedu. So ngokuona kungobuda pa get up usina kupfeka mask usadzoka panapa. Dina kana mari ukubhadharira inini. Unoda kutadza kupfeka mask. Ungotadza kupfeka mask kudai sojete. So takuenda inini. Guys, do you know what this means? Guys, it means Indlalifa! What? Yeah! Liya, testing positive of COVID-19 doesn't mean that you will die. Asozuve waza kutreat. Don't treat upenduka ngobuya khona? I didn't think so. Kona hapo Siwiri. Mina eqinisweni yawona ibhozi jinja ngizarikanuka Siwiri.
kodwa i-COVID mambazo i-COVID i-bed hayi bed yanyoni kumbe ibed kathi riya ngapho vula mzala hawu ngena kathi riya nganga sesihambile simpukupuku sami bakithi ngiyatshela bani hayi What's up, guys? Back to factory settings. The queen is back, yours truly, and we're about to slay. Guys, no more problems. Kinafela. What's up, guys? Welcome to my Instagram. Mata sibili mata. Mama, ngiyakwazi ukuthi usuzwe ukuthi umzukulu wamba nje corona. Corona? Kuthiwe ngethuza upho khona? Pho wena vela ulayo khona. Onkosi yami lami ukuthanda ukuhamba bakithi. Ngubaya. Kanti le yoni kukhuthe njani vele? Yena sure. That poor boy. Sizamkhumbula njani? Tell me more. Hayi. Kanti Mancubi. Manxa wena usithi ubungakayizwa indaba le. Ubusithi mata ukuthini? Hawu mngani wami. Sorry shu. Hey kuyakuhlolela lokho. Ngicela ukhangele. Usegcwele ilizwe lonke. Khangele. Nguliya phela lo. Yeah. Umntaka bhuti phela lo. Yeah, yikho ngibuyile ukuzokutshengisa khona apha. Okwalapha. Maye, ke lo uyabulawa yimi ngezami izandla lezi. Hayi mata, hayi. Hawu. ilayo ndoda ngokumangala sibo Fire kuphi? Baya. vaya Ba, uthi basibo. Ndoda. Umnaka bapha lo. Ama-picture lawa wathethe nga. kanti bakakandirwa mu group Nthumela phela ama-pictures nje. olani ngathi bayephatheni phawo tunomona Senzani woba? Sayenzani woba? ndokunogara kanjiva kawo Yebo, asifight. Indlalifa. Indlalifa. Manje ngibona afika khona basi. Ubungabonisa I can't do this anymore. Mina sakhonisa. Mana mntaka Barnabas. Uyabona into le ufuna ukuyenza le? Ngiyayibona. Engusolayo ukuthi why kumele uzofela endlini yami? I feel me the natural soft lady. So if it I'm a pumasha. Angumsaboni lokusalayo. madam indaba lengazange lacela intambo lami ami liqinile lijuku And then what's happening here? I've seen it. And this nonsense is live on internet, guys. Kuyini kanti? Hayi, ngingavumela njani into enjalo? Le mfolo yami le. Akuyehlela phela. Ufuna ukuthi kuthiwe indlu kaBani lapha siyafela khona umuntu. Auntie, that's all you're worried about, auntie. Why you worried ukuthi umuntu lo ufuna ukuzibophela, auntie? Come on. madam mina amapicture ngikamaboni ngicela ukubona efonini lakho Lini, phuma nini? Wena hlala la, uzantshela kuhle namuhla. Antakulandelisa ngenza yona zandlimaza vele. I'm good as dead phela mina. Kanti lina, sengikutheni? Ngibani kathi sekucithila hivi? Kodwa la wemzala. Kathi
Really? Kwenzakalani Sibili? Angikhulumele isithombe sakho lezi sezigcwele ilizwe lonke. Kodwa kulapha wena ngathi ngamawala lawo. Mama ngixotheni. Ngikhulumeni wena usukhulume yonke into. Akume. Phumani la. Ngizasala ngidila la lo. Phumani. Get out. Zizala. Abafana lawa so. But I want to laba sokule challenge laba. Abafana basibesira la ndakubona. Lokhu smoke la khoso kuyithenga. Kwathi memory card ngothuqomo. Memory card abana imbuzi lo. Ungachaja ngothuqomo netho isigodo. Ma. Imbuzi lesigodo ngubona. Ona bana manje sidikelene nefoni. Ngithala aphi wena. Musisika boys phela. Usquint. Bana wena. Mabila mawala mana. Wena. Wonke lawo. Wena bana wena. Hayi kungumemory card zili wena. Wena. Wathi ngapha lapha. Ngabe lingekele ngaqedisa ngoba mina I'm finished, I'm done. Hey, awusuphila. Mzala udukhuluma iqiniso, wena. Kodwa mzapha thina ngikadala sacina ukuba le gathering. Kwabe senithembele kuwe ngumbubani. Mzala, you're not helping out. Sorry mzala, into zami lami zoba umuntu amaqiniso. Sengikhohle kwaba uthi umyedabeni yakududuza. Sorry auntie, ngabe le ndaba wena qina sisi. How mzala? They are all over. Lawe li ungabobuza imbuzo enzima. Siyenza kube nzima ukuthi ngududuze kwangikhona. Hawu. Akuthi vele ngiyembona ama pictures angikhona phela mina mphombo kwa forwarda nje engakakhangele sisi. Lawe mzala. Akho bad lawa. Not bad. Ale bad manje mzala le. Ale ngcono. Mzala uthatha mbana ama pictures lawo. Mzala ngisho wacelile uthi ngimsendela ngenye isithathu. Jesu! Liya, unthatha ama pictures la yiwa asebantwini. Imagine mzala. Mzala. Kodwa mzala akuntshela ukwazama yini ukunathubuthwa amagondane phela ufast kule ntambo le yadoso ufuna uzibulala ngayo. Liyanda. Minus one down umama uza kubulala yena ngokwakhe. Hey. Rest in peace mzala wami. Ma! Bafa bonke abazala bami ngawani. Kodwa mzala. Liyanda. Ma! Akutsho le. Kuyikhona lokho senzela khona. Ilizwe lonke leli likhuluma ngawe. Imakhokho bayo nangikhuluma. Senze ngaphuma la semagroupini eshetshe. Hawu, Martha. Akwenziwa njalo. Mancube ngiyakwazi bekumele ngiqale ngokumshaya lo bese ngimbuza imbuzo. Ngolaka ngilelo so. Ngabe lokudala ngimshayile wafa lengakachasiseni. Andingaze linjaye ngipho ngabe lingekelile phela ngazibophela ngafa phela because ngathi samfinished kuyafanana phela ngaze linjaka ukufanana phela abantu bokuphela wena hawu Martha bakithi akwenziwa njalo hlala phansi Mancube ngicela ukuthi ungangithinti uyangazi wena ngiyalihlanganisa khona uyabona ke namhlanje ungangichaya uyasihlanganisa sibili ungangichaya ngoba ngeke ngikwengela uchaya umntana lo ngeke khona vele nxa umchaya uthi ama pictures emafoni nabantu lapha anyamalala ayadeletheka na ama pictures ona la semafoni nabantu loweli if you kill yourself ama picture la na deleting emafoni nabantu he still receive me the embarrassment
kule embarrassment engakanani ehlula ikudlula impilo yakho nje kuphela. Abantu bahleka and wena ungazibulala. Ngiyakutshela lezula ulibone mntana. Lapha mancubo khulumile. Hawu mngani wami. Angisomngani wakho mina. Li. Ungakhaya. Kodwa ngizakushaya. Sengicela umathumela ama picture. I don't know who it is exactly, aunt. Kodwa wena mntwana sibili sure. Kahle bangaka abantu bathumela ama picture lawo. Aunt. Uyakhuluma. Nami ngifuna ukuzwa khona lo. Ukuthi wathumela ubani lobani. Ma? Indlalifa. Indlalifa. Ngusisi kamfana lo phela. Kahle wena mankazana. Ngifuna silitshela ukuthi silitshengise. Hey. Ngilungisa sami nje lo. Kume khona nje. Magadim dah. Tahu macam. Apa Zamba? Mpezeli chomwa mpeli tufukhuluma lawe la. Go fire pe. Mandoda ngithi ngicela ncaringana nale boss jinja. Ligqoka ama-mask wenyu ngoba kunzima. Kunzima. Indaba kuhamba njani? Hayi boss jinja ringare ice correction center indaba ze-COVID lezi. Hayi Ngatsho njalo. Ngitsho njalo. Bumami lapha iboss jinja ngihamba ngihamba. Bebiri ku trend apha WhatsApp. Aribuyela. Ngicela ukubona mntu azi ngifuna ukubona isize lama pixel. Ngena ku gallery man. Zamba. Kwenzakalani la? Ungenzani kanti? Phumani. Zamba benzani labona? Boss jinja. Awuyazi ngifuna kusondela eceleni lapha bese ngikuthutha leli RK ringa. Disturbile. Ubethi disturbile po. Madam, I don't worry. Siyababamba. Ye department ram manje lelo. Antu akwazi ukuthi mina ngangu 10 brigade vele. Siyababamba, don't worry madam, ithozami lezi. Liya, wethi yabuthi sibamba abantu bangikhona? Yes, it will help boss Squint, it will help. Ani ngiyathi ukuthi ngidepartment yami le. Mina lengangiyenzela khona ukuthi iringi printer yamampikisha kamadam na la trend abe ngama A2 so ngikona ngizakwanisa ukuyenza i-research lapha. Zamba, ngabe ngikhuluma naye benza ukuthi hayi Zamba, senze njani ngale situation esikiyo. Angikhulumanga lapho. Liya, bisifona yakho, sengikwazi ukuthi senze njani. Alright, madam, amampikisha sehambirani. Ngicela ungibhozele ukuthi uyenza njani kuma mpikisha wakho. Kwanile kodwa. I-research. Hayi. I-research, madam. Uyazi lapha engihamba khona umfana nalo, nginyamezwe lokunye Yazi sometimes mother violence kayisizi. Khona ezoqiqinisile manje. Kodwa isizulu lakho andifuni. Hawu. Ngifuna ukuqondisa umuntu nje kuphela. Kahle sibili mother wena lapho oqondisa wena nje kuphela umuntu. Kumele usebenzise udlame nje kuphela. Hayi bosisi, hayi khona nje sengihlale kakhulu lapha. Ngicela phela okuyinkomithi yokwetiye nje kuphela sizixoxele sinathi inkomithi eyodwa nje kuphela mata. Hayi. Wena uhlala lapha eduze la? Indawo ungahambe nathi itiye emzini wakho. Inkomithi eyodwa nje. Kanti vele uhlaleleni khona?
Uhlaleleni khona? Auntie, sengitholile imithetho ifoni kaliya la. Sesilama suspect yethu ufanele siwabambe sibili la. Ama suspect. So i-suspect le etholakele singabona ukuthi ayisuye nguye sibilo sendile ama pictures lawa. Indaba yakho nasayiphatha njani? Enyathela udaka enathile. Uyabona wonke umuntu owathunyelwa amapicture lawa. Ngiyalitshela so. Kumele ngibone ukuthi ngibafake line nje. Kena sure. Yazi abantu kumele bafunde ukuhlonipha imizimba yamankazana. Beke lopele kwabecela abantwana izinto ezingalunganga emafonini. Uyabona wena ngiyakwazi wena. Ngiyakwazi ukukhuluma so. Mngani wami sihamba sonke angikuthembi. Qiniso usukhuluma so. Angikuthembi sihamba sonke she. Barista mambambayira rami isimbazo. Lapha yancenga mbiyanthethisa. Nasesinye isimpukumpuku bakithi. Kodwa usomroma. Akwazi ukuba romantic. Funani Zamba ngilama pictures mina. Kwasenga. Kodwa yini? Uyakwazi ukuthi umuntu engimsuspectayo. Kure suspect number 1. Uyabona ngazofana ukuyahana kungana na repos ginger kya. Mbijana ngitsho mbijana ngikuthembi. Asidile lakho Zamba. Asidile lakho. Uyabona manje Liya uzathaba shema asidile lakho. Mina ngiresi strategy so. Uyakuthatha ufake roomini. Ukuromance ngaso ku ready konapha mina ngibuye ukuthi le RKO. Simple. Asasambe. Bahlala. Awasara eduze la. Asiqale si practice phela ipatrera nero ku romance. Bahlanya wena. Asambe la. Kodwa siyenza njalo practice zami. Asipractice. Liya. Chichi. What you look screen? Akona wanye pedra tsungu mani uruza zunzwa ndikutaura panapa. Turi kupita ma picture twako panapa. Abo ngoda uzura yafuti nasi wewe. Guys, I did not post those pictures, Lama, I am stressed as you are about this. Please. Imi murutonya sababa wenyi panapa mimi. 1 minute masungwa, next muruzi mapati sinakana nibasa resi. Murusura chika twana panapa. Apo rungoni kwa nyinga yese wakashamba nasi. I am sorry. I am very sorry. But it's done. Instead of you trying to make me feel bad about it, you're supposed to be helping me. Losaka ndawa ya pano Liya. Ndizokubatsira. Ndipe number yo yemunhu wawasendera ma pictures iwayo. As in wonke all of them. Liya. Wasendera vanhu vangani ma pictures aya? Guys, I have exes and they are bitter. So yes, what you guys take me for granted? Saka unobatsirika sei? Kana ndiwo Liya. Unobatsirika sei apa? Imi ndofana wakupa William baba wenyu ndisiyane nemi. That's being helpful. When are you giving it? Izo zichazita kana munhu wese auya panapa. Mzala. Uthini Mr. Loya? Hlanya lo. So I'm not mbulela umuntu mina mzala. It's like I killed a person. They're just pictures. Mzala. Uyabona ungazibona Elphina. Uthwala icamera ngapha unqunu sokule nkinga. Mzala umuntu umcelile and manje ngicelile ngingamncisha uyanyala. Engayala sithi ngoba umuntu azamsendela. Mzala uhlopha iza khona. Ungabona le boyfriend ekucela ipicture. Unje bununu so mzala. Hayi porn star chiyana la. Uyabona mina bamencamba line eselela. Bonke bakwazi ukuthi umbali istoka afuna ukulema. Sonke thaba uyali wena. Abamsendela nomunye umuntu. Mzala. Ukuvela nje send message ethi ucela ama notes ngehle mblock. Phansi ngama notes. Ama notes mzala. Phansi sibili ngiyabuza. Phansi ngenonsense mzala. Madam. Ngicela ukubona phela ama picture. Kodwa rami ngizathi phansi le nonsense. Wena hayi ndumbhowile shem. Umbhowula uphoswa ngirepisa le uchoose idiye ngisejusa umuntu oyathuthi. Qeda lapho ungathuthi. Awubhowile man. Wena ukwazi ku romance uyarira ku practice wala. Ukubhowa ngicine ngijumekiwe mina. Awubhowile ngutsheni. And here you are judging me. Hayi okwami la ku different. Angaqedila wena. Hello. Yebo linjani?
Yeah, ngikumakhanika lapha. Ama-class e-fitness. Yeah, ngiyayenzisa. $20 per month. Okay. Okay, sharp. What thing ngibe khona? Ndoda. What thing ngigijime lapha ngihlale le client le lapha ngibona i-client le lapha ngithathe imali. Umfazi so. Hayi, but ngane ngumuntu omdala lo, Ndoda. Lokudana abantu babonise nzima la. Shapsha abantu bazembekile. Ora sharp yathi ngibe sembhadala ngawani. Bora. Liya, kanti umdetsi karako kasi. Liya. What? Oh my god! This is my favorite photograph ever. Oh my god! Yes. Ndawana yakuti azogadzisa nyako. Mbona ama-pictures akho che? Oh, I get it. I'm an embarrassment, blah, 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 blah. I'm a disgrace, blah, blah, blah. Give it to me straight. What else is there to say? But you don't have to be embarrassed. Those pictures are dope. Ngabonile mina. Yeah, but the only problem is that we gave them to the world for free. But don't worry. Are you serious? Oh my god, thank you so much. Thank you. Yeah, what you got my pictures. Now I'm a businesswoman. Usadi, utell my pictures. Me being batale. Akuthishiwa mzala. Sadi. Nxa kuyi business phela mina ngile stock. Liya, I said art. Art pays in Tanami. But you know what? If you're not taking pictures for any art gallery, go on, Gaza. Go. Is that the? Boy, coffee. Is that it is working with a photographer. Right in front of me like this. What's that doing? Kupela. Uyazi ukuthi asikesi kapha kwethu lapha negate nerami so antu yasazi thina bemarawe. Sithanda imibhobho. Sasadi. Umamncane kadi ubethi maybe ngcenye ungamthatha 1 or 2 pictures yabo. Yey. Uruvisire chiyemi? Amjaki baba uroya. Kipa mambazo. Okay mfana, anti mina ngazi. Masalo, anthumelanga muntu mina amapikitsha. Enze ngikwazi ukuthi indaba amapikitsha mina. Kodwa wacela phela. Ngacela ka2 kuphela. 2 times. Ka2. 2 times. Squint, udile amenezi 20 and 20 times 2 40 and. Ngifuna ukuganda 40 times. Yangathi thini? Ulive khona apha na Squint? Mana lungise something. Yeah, so sharp. Ngicela ukuthi usondeze la. Ngifuna ukumganda amazwane layo idobi la. Next time uzafunda ukuthi umuntu wesifazane maya kusendela amanuts akade uyawayala. Don't abuse technology wena. Mata sure sokukwanile she kulokuthi Baya, Indlalifa,